Kaulna pugana itojo remor million sui kotomo district alwegelegela kotomo Uganda. Ya itenelo district Amuria kesda potu okubo kinoza keriara Etegea akirotna aitemonokina na Irotin sui kotoma o district. I want to take this opportunity on behalf of His Excellency Yoweri Kaguta Museveni and on my own behalf to declare the project of 1 billion shillings for roads in Amuria. This is for 15 roads. We declare them officially launched for God and my country. RDC na Amuria Lilian Eyal ngesda engare nikitai na peta no Etegea aitemonokina na Irotin luede partosi tomnaka lu ko district. And as a district we are saying, where the roads are passed, it is not for drinking, it is not for alcohol, it is really for development, that you tap the road, create a center like this, do business, sell your things, and chase poverty. Etolosho aina peta ngun kalaije ko center kalo kona clark tem kalo Akorio ibian. Tinjiri alo ya ite akirotno aitemonokina na Irotin kotomo district. Moses Opoloto dongo ngesta bui tije na idules na ebe itore aitemonokini Irotin ngun ko ipone kalo inerar. Ido da nepeneni Obwe district lo Amuria ocham ege Aitosom imiliolina kwatare akaisakany aluyoponi jukuna akota na soditi ina arai I guidelines lo abeta chama ikiniso Aitosom sirigini lukere mambere lo muntos konyi guidelines lo pono tolo munai wala palo ekanya to karalu ngesija sa Aitosoma anwacha maikinisa gyara Aitosoma ni sirigina Irotinolwe otomona kanyapi ijake defenses uli neda igiara keda Irotini kanyape Irotini kanyape ijasi nepeta otema ni kanyape ikirori ya Irotino kesiluta ijake da urungo oro inera kona kila ne ijao ni lolone adole tetu na keria kilomita 6 ijake da Irotole nyona rubela kolosi tone otubete tone paradise kilomita 6 kanya ijake de roto le nyone urungo tone achuna kilometers ikanye chunya keka ijake de roto le nyone urungo tona terere kilometers tomna kanyoni ijake de roto le nyone okono lele tona purete kilometers akaisare ndio so de taje kini kede roto runga tu apopo dono balanga kilometers akaisare manuare so muni rotino ejasi ofezi lo soliti la Etegea na Aitosom isirigina mu wakugane jokake akaunti na Amuria ijake ni sirigini milioni na kwatakanya konyi koto verageo na Aitosom kwatara kaisakanya ketere tunga ewanyunete isirigini le tosomato joko arake ipu akeria ukede isama Irotin itoto sosama lwe koto sakale bat ilipi ipu ko Irotin lu ekwa ikisakale bat konya polne cholongelo 5 lo Amuria Moses Emabo ngeza itije na taidules na abu council kitutubukanwa akirano ikamana lakeda etemonokina na Irotin rai mamle meje utina jokuna owali Irotin ido so kwa pengaro kolo kwa pa ina to sto hase pressure le tiono noi do tenora be itebe Arotin ko pani ne rawni da bana do mun miliona kwatakan ido esaltus kwa na di miliona kwatakanya pote tojo kasebe agias da swam kede bere lo ida ona do mun ko to say business konye mame star kama sobeti alo tuba mani mame pone konye alama do bera ide ka yauna sabu ne ngara sa kirne Irotin nara le dume jo ko to lo saro tuboi raja o me rotara ma tiri so ne dai dumna jo bono be ralo sina wana no so dara mam ja o me la elector na nyara ndo kwa nero to la na kini so etebebe na so da yanga na ko sikoro no tuboi lem salo so tuboi ratin sina mama kata Kanwa TV is Felix Sojo ko district Kalao Amuria.